ya boss mesebe turasi kugira ngo twende the future entertainment ibazaniye iyi filime turigarukiye meze biti turasi kugira ngo the pain of love ndagira ngo wibutse gato cyane niba ushaka kugera ukomeze na season ya gatatu ikurikira ile final kurikira witonze ndetse wishyura amafaranga make cyane kugira ngo uyibone imiri bye bye. Tayari mwibutse arutu YouTube channel ndi kubona tugiye kurimbura gato cyane tugiye guha strikes mu minota mike cyane. Turi ko twitira dushyiraho video zacu badafite n'uburenganzira abo bo turabakuraho mu minota mike cyane. Niba uzi ko ari umu YouTuber utangiye kurya copyright ku bikorwa byacu menya ko tujye kuri reporting minota mike cyane ako ka YouTube kano channel yawe tukakagira umuyonga ukiyibura niba byarigeze kukubaho na amakosa wigeze gukora ntiwamenye ibyari byo turori nasi kugira guti zebete akiriye bacu bantu bacu biroroshye cyane ni murugiye kubona izo zijya guca kuri filime 07872931 ukabona filime byoroshye cyane ni The Pain of Love ndetse n'izindi z'ubwenge wacitswe kuri izo nimero zonyine uri kubona aho ngaho ni The Future Entertainment ukuriza bake tugogera bas ukibonera full season byoroshye cyane go twati YouTube channel tundi turarimbura uyu munsi ntago turi burareho ni last warning ubwo bwongera kurya copyright ku bikorwa byacu na mikino turore reka twikabira The Pain of Love ni season 3 utaratwandikira kuri WhatsApp uri kubona aho ngaho cyangwa se duhamagareho hamagara ngo DJ Ibera ahita gufasha ndetse DJ Kazungu bose barayiguhereza tayari byose urayibona byoroshye cyane kuri izo nimero reka twikamireze basi imize biti ubundi twebwe turarara twirangije ubwo abatarishyura nuko niko gahunda iteye ya basi kurikira twikomereza na season 3 The Future Entertainment hamwe n'abakiriya bacu love you so much ya basi ndetse na Instagram yacu bamaze gucayo bamaze kubona uburyo channel bari kwibona byoroshye William The Future Sankara The Future urandika William The Future kuri Instagram yawe ukore follow ugira kandi Sankara The Future urayitubona byoroshye William The Future Sankara The Future bimese bitereka twikomereza. Yeah right misebiti birasi kugera gute reka dukomeze na filime yacu oyisonye ni yenzi ni insobere no byishimye reka dukomeze na filime yacu birasi kumera gute biragenda gute ni season final ndetse ni final season 2 ndagira ngo wicure niba utarishura ndetse ukore ibyuzuze uzuze ibisabwa ndetse hakiri kare mbere yuko cikanwa reka dukomeze na filime yacu biragenda gute kare cyane The Pain of Love aho uri hose ku isi urayibona ndetse muri za mande z'isi yose ndagira kuri kire sasa kora follow on Instagram ndetse niba ufite ikibazo cyari cyo cyose urayibariza kuri Instagram yacu ndetse na nimero yacu ya WhatsApp ya 07872931 tayari ni nayo momo. Yeah right miswiti yeah
Okay, right visibiti. Reka twikomereza sasa, iyi ni final. Abishyuye tayari, reka twikomereza, kora subscribe. Ndetse burya nudakora subscribe urabucikanwe. Kandi agira ngo wibuke nimero ugomba kwishyura, ugomba kubanza kumenya niba koko ibaruye William the Future cyangwa se William. Nutabona handitseho William cyangwa se Sankara, ujye ubyihorera, ni umutekamutwe. Nujye ubona atari byo byanditseho, nubona atari Sankara cyangwa ubona ibaruye William, ujye ubyihorera, uwo ni umutekamutwe. Tayari dore nimero yacu ya WhatsApp niyo, ndetse ni nayo momo niyo wishyuraho. Time biti biragenda gutiye. Reka twikomereze na the pain of love. Turore genda gutiye zebiti iya bas. Yeah, right. Ni season final. Ni ingenzi n'inzobere no byinshi inyuma, ndetse ni wanted. W'ingenzi w'inzobere imeze biti biragenda gute. Iya basi reka twikomereza. Barakwereka tuvaho tugarukana. Uyu ni bwaragicura ndetse kagakobwa kanazura ndetse ni Yamani. Tayari. İyi geceler yok mu abi? İyi geceler. Ntabwo ansezera ijoro ryiza. Ni Yamani bwaragicura umukobwa gutya. Bekliyorum seni girene kadar. Babaya rapor vereceğiz. Ndategereza paka wanza winjiremo indani kugira ngo njye kubona ibyo nza kubwira so. Tayari. Umukobwa yinjiyemo indani gutya, yategereje kuko ari buze kubanza kugera mu rugo. Kiri hano kimara kubona ko umukobwa yinjiyemo indani, ahita akomeza. Kumbe mu gukomeza gutya hari ibyo yabonye inyuma. Tayari. Come on, ibyo yabonye inyuma. Turare genda gute. Kureba gutya abona Taneri ari kumwe na Aysun. Daha 24 saat oldu. Ibintu bishoboka biti. Panse byarabaye mbere yuko bakorana divorce. Turare Yamani hari ibyo abonye umugore Aysun ari kumwe na Taneri. Turare genda gute naskomera gute. Kwerekano witegereza ifoto ya Kanazura kugira gutya ni Fuati. Basit kolayımı Fuati akareba umukobwa we. Sen onlara Bakwerekano Evan'in Agasomera umuhungu we. Tayari. Yol alır yalan yanlış günahlar. Bu geçen yıllarım ardına bile bakmadan her şey güzel olsun. Sifuna hari gutya. Shira ibitekerezo hano. Tayari turare yenda gute. Iyi ni final season ya kabiri. Turare. Instagram zacu ni William the Future hamwe na Sankara the Future. Usacinga muri Instagram yawe, YouTube yo ntabwo nta bindi bagisacinga. Wandikamo William the Future ugahita ubona filime nshyashya. Tayari. Barakwereka sasa ko bwagaceye. Sara yabyutse mu gitondo cya kare. Wibuke ntabwo agishaka kugira ngo abane na Ali. Turare. Kobwa tunganya mu gitondo. Ko gufungura kugira gutya. Ali numvishe gujye kurongora sha. Komba kirano abona Ali. Hari yamutegereje hanze. Turare yenda gute. Kobwa kiri hano. Turare yenda gute. Byatumye umukobwa sasa acize ubusamo, ntabwo iri nzira nyicamo, ahindura inzira. Turasubirana hari iki cyamutegereje mu gitondo cya kare. Umukobwa ajya ku kazi kimujaniye. Ajya guca mu cyanzu inyuma. Turare. Kwereka umukobwa yagiye guca inyuma Jingisi. Andi Jingisi na mugenzi we bapfumura inzote. Temo bagiye baca. Turare. Bakiri hano. Aracyategereje umukobwa. Yari umukobwa mutera imibare hakurya. Kobwa shinyuma charge gutyo. Yategereza umuti wamerezayo. Tayari. Kwereka kugira gutya Evan yaje mu isoko gutya.
Naza kwa Ramsi. Remzi abi. Remzi umuvandimwe. Konuşmamız lazım. Dukeneye kuvugana. Bak Remzi abi. Sırayı... Ntabwo nakwemera kugira ngo uhatirize umukobwa wanjye kugira ngo abane n'umusore adashaka. Niba atabishaka ntabishaka ntabwo wakomeza kumuhatiriza. Vano wa mukuri we. Vano. Beni delirtecek misiniz ha? Ntugerageze kunkurana. Ntanyumva. Kaç yıl bak... Niba uri onkire we. Paldır küldür bir sinir... Yego kwereka kumuhangayikira ariko ntabwo wamuhatira kugira ngo abane n'umugabo adakunda. Niba atabishaka ntabyo bishaka. Beni amcasının sana mı şikayet etti? Utangiye kugira ngo noneho uzumburanye. Amcasının hapisten çıkmış baba katiline mi şikayet etti? Utangiye kuburanya onkire we wamubereye se nyuma yuko wishe se wa nyawe. Gerekiyor ha? Nawe se ufite kumburanya. Ben bunu anlamayacak mıydım? Kimse... Ukeka ko basi njye nta kumwumva se? Neden duymayacak mıydım ha? Ukeka ko ari bubimishe bikavamo? Wari bubimishe buriya nkabyihanganira se niko bikeka? Şimdi de senden neyiz? Ubundi urinde ku buryo Babası benim artık. Ben ne byo dersin? kubiguhisha se. Kimse karışmasın. Uriya ndi se uriya mukobwa. Urabyumva? Yapacaksın. Nasıl yapacaksın? Ntabwo wavanga ibintu. Nasıl engel olacaksın ha? Niba ushaka kugira ngo umenye ibyo ushaka. Hani be. Ben kızın sokağa düşmesine engel olacağım. Ntabwo ngiye nzigera nemerera umukobwa wanjye kugira ngo munage mu mazi y'abakire. Ortasında zengin çocuklarıyla Ntabwo nzigera ndeka umukobwa wanjye kugira ngo ahohoterwe. gezmesine engel olacağım. Ndashaka kugira ngo mubike Şerefinin 2 paralık olması. ndetse marane n'icyubahiro cye. Sen Kibagirwe. bana mı anlatıyorsun ha? Uravuga umukobwa wanjye. Bunlar genç. Güzel. Bari abana kera. Ya biraz gezi diye. Ufite gusuma genda wite ku mukobwa wawe gusuma. Ari gushakira umugabo. O zaman da karşısına Nta kindi natekerezaho. hak etme. Genda wita ku mukobwa wanjye nawe genda wite ku wawe. Kızın hayatını alt üst etme diye. Ntabwo nzigera ndeka umukobwa wanjye inyuma. Uranyumva? Asıl sana değil. Menya ibintu byawe ndabizi. Babası yok ama anası var. Umukobwa wanjye ntase afite ariko afite nyina. Yok lan sana. Ubukwe ntibuzaba. Kızımız yoksa. Ntabwo ari hano wowe waragiye. Ubukwe buzaba nta nubwo uzamenya. Uzabikora ute se? Uzabikora ute? Ne de söyle. Eğer Seray'ı biri isteyecekse ben... Umva nibajya gusaba umukobwa bazaza bazaza iwanjye ntibazaza iwawe urabyumva? Daha sizle meselem bitmedi. Ntabwo ndarangizanya nawe. Var ya. Haracyari byinshi. Naye amafaranga umugore wawe Kiracı karı. yavanye mu maraso y'umwana wanjye Salima. Nabwo ntibirasoza umugabo agira umujinya. Tayari ni Ramzi. Turore. Ahlaksız. Bıktım senin. Uze bamukiza gutyo. Turore. Ya gute. oluyor mu ya böyle herkesin içinde? Ne oldu? Anti wa gute wakora ibi bintu gutyo. Atya. Rafat byanyende gute. Sen de biliyorsun suçunu. Nawe icyaha kiraguhama. Seray'dan alıp veremediğiniz ha? Ni gute wafasha Sara kugira ngo nawe Amcalık yap. ufashe se kugira ngo yimariye n'umugabo adashaka. Nasıl? Ama nedir yani uğraş... Imyaka mingahe yakoze. Uri umuvandimwe mu bana. Tuza. Senin derdin. Rafat nutangiye ibyo ngibyo. Bir duyuyorum Ali ile kal. Ndabizi nawe. Bir duyuyorum Atıf'ı bıçak. Ejo bundi umaze iminsi uri gukubita ari uri kumuziza Sara. Atlamışsın. Ariko numvishe gwateye n'icyuma. Tutamadım kendimi. Latif. Neden? Niye? Ntabwo nakisubira inyuma ariko. Rıfat, Seray'ı üzmek hoşuna mı gidiyor? Ako se Rafat ushaka icyo ushaka kugira ngo utere imbabazi. Bir tek Seray mı Sara. zannediyorsun ya? Ha? Bir tek Seray'ın mı canı yanıyor? Ukeka ko Sara si ibyo bintu hari n'ikintu bitwara. Tayari. Ibyo niwe bibabaza gusa. Turore. Gacaho gutyo. Garafati. Turore. Wenda gute. Sabah beni beklemeden erkenden çıkma Ntabwo yigeze untegereza mu gitondo kubera iki wagiye kare. Farkında değilim. Ntabwo nigeze menya ko ari kare. dedim bana da. Ariko buri gihe ujya mbwira iyo Evet. ugiye kugenda kare. Normalde haber verirdim ama Yego nahoraga nkubwira ariko ntabwo ariko bikimeze. hal Iya wibuka uyu mugabo yafashe uyu mugore yamuca inyuma. Evet. Ya winjira. Fete kugira gutya ni Taneri. Taneri we. Winjira ko umugabo yaba acetse yababonye. Ya Ne var? hari ikintu cy'ingenzi kikuzanye hano. Abaza umugabo hano. Dün beni sormuşsunuz. Ha evet. Numvishe ngo aricyo wanshakiraga ejo. Basit önemsiz bir Ntacyo bikivuze ntabwo nyigushaka byara kugurisha hoteli. ama hallettim sonra. Gusa ndazi kubyitaho ntabwo nyikeneye ubufasha bwawe. Ya aza asatiramo imbere ni Taneri. Turore. Ya aza yiringaniza na boss. Hari ikindi kintu ushaka kumbwira se? Yok. Ntacyo. O zaman gidebilirsin. Genda rero va hano kindi. Niba nta kindi umbwira genda. Turore ze yaba aketse kandi harabakeka mu bwenge. Iki kirebana n'umugore gutya kimutera isiri muze yabimenye byose. Ndagira kuri kiri emise biti ndagenda gute. Lan Ekrem, Muze bimeze bite. saflık. Ukiri kwitwara gutya. De yaşlanıyorumdur. Birashoboka ko umugabo wenda akuze wenda. Na wavuga ngo iki se umugabo wawe arakuze.
umusaza acyuriramo umugore mu buryo umugore atigeze amenya. ndagira ukurikire, ni bwa bugore bwanze gukura kandi bukuze cyane. Tayari barakwereka toneri avanayo n'umujinya mwinshi. za hano muri iri vita. Toneri sasa ukiri hano inshavayo inshwi bigenze bite? Simbizi nanjye sindagira icyo numva. İkimizle ilgili bir şey. Urumva bishoboka? Cyangwa yatuvumbuye ntabwo ariko mbikeka ariko yaba yabikuye hisi. barakwereka kugira ufite Melissa nawe avayo afite ibibazo bye. Anti inshwi Konuşmamız lazım. narinje kukurema ndagira ngo tuvugane. Nkeneye ko tuvugana. Taneri nawe ahita acomoka atyo. Tamam gel biz konuşalım seninle. Gel. Byagenze ngo tubwire umbwire. Bwira ukuntu byagenze mana nyagasani. Ba bagore banze gusaza bakuze ariko banze gusaza. Turori. Kolay gelsin. Akazi keza. Hanım hoş geldiniz. Urakaza neza sana. Domina. Seni dinleyip de patronla falan konuşmadım ya. Durduk yere işinden olacaktı. Umva ni byiza kubera ko ibyo nigeze numva kuri ibyo ntigeze numva kuri telefone mvuga. Vallahi. Ntabwo nigeze mbibwira boss byande wambwiye ngo uvuye ku kazi ntabwo nigeze mbibwira boss. Sorma ya. Kusura bakma ne olur. Umva nubigire rwose ndagushimira rwose kubwo rwose utigeze ubibwira boss. Nanjye mfite ibintu byari byanshanze. Ben de çıktım geldim. Nari ndimo mbitekereza mu munsi wose ndi mu rugo. İyi yaptın. Nahisemo kuhita mvamo. Geldin de gecikme. Wakoze neza rwose. Gecikmedim. Sen de Ariko sinakerewe. olunca gecikmiş oldum. Ariko yaje imbere yawe indesi. Ve bir tane eleman aldım. Hari umuntu waguteguriye surprise. İnanın. Ugomba kumubona ndagira ngo umukwereke. Hadi gel seni tanıştırayım. Ya. Ya ne olur. Tayari ngwino nkwereke wakoze surprise. Turore yiragurishya. Dore wakoze surprise. Wakoze surprise ni umusore niyo Tifu. Iyo yikoreye umukobwa. Tifu. Tayari. Afiyet olsun. Bon appétit. Tayari. Bir baş başa kahvaltı yapalım dedim. Ntabwo twigeze dufata breakfast n'igihe kirekire. Üşemeyiz ayıp olur. Ndakeka iwanyu ntabwo twari bubashe niyo mpamvu tugomba kubikorana. Ntabwo bisekeje ariko nanjye ariko bicika. Turore. Ibyubahiro byawe icara. Tayari. Yemekten doğru düzgün uyuyamadım Seray. Ndakeka ibintu byose ejo uko byabaye. Senin bu saçma Melis konusu dışında aklına takılan başka bir şey. Ibyabaye byose ndakeka nta bundi bugoryi bushoboye kuba bwabaho bijyanye na Melissa. Dün akşam annenle söyleyecektim vazgeçtin sonra. Ariko rya joro wari wifuje kugira ngo ubwire ibijyanye na mama wanjye ntabwo wigeze ubimbwira. Söyleyemem Atıf. Doğru. Ntabwo nabivuga Tifu kubera ko ntabwo bikwiriye. Söyleyeceksin Seray. Hepsini anlat. Urabimbwira Sara. Aklına Bwira byose. söyleyeceğim. Nsobanurira byose. Gizli Bivane mu mutwe. Diyorsun ha? Bak ben Ese hari ikintu ushaka kumisha? bunlar yüzünden birbirimizin kalbini kırmak Iyo sinshaka gutandukana nawe n'impamvu izo arizo zose zishobora kuba zabaho. istemiyorum. Sibyo? Oğlum istemiyorum. Nta na kimwe nshaka cyakurakaza. Falan değil. Annen Ariko nuko ubyumva nabi kwa mama wawe. Tayari n'umukobwa. anlatmak istemiyorum gerçekten. Tifu yimatiriza ushaka kubivugaho. Mama wanjye. Annemle ne alakası var? Anlat. Mama si ibi bintu byose bihuriye nawe. Sobanurira. Tayari. Sordum ama yok bir şey dedi. Yani kaza mı geçirdi? Umva namubajije yanga kumbwira. Mu anda. Niba ari accident niba ari ibikindi nabonye amaraso nta kindi yambwiye. Melis'cim yani. Melissa nabibwirwa n'iki? Endişe ediyoruz hakikaten. Kenda n'imodoka yamukubise ukuntu nyine agakomereka gutyo ndumva nta bintu bikomeye. Sonra ne Ya. oldu? None byagenze gute se? Bak. Umva Yemek gerçekten çok... byangoye kugira ngo mbivuge. Ama beni o an resmen başı... Ukuntu yahise atora mu nzu. İnci teyze. Atıf o kızı çok seviyor. Nabonye ariko anti nabonye Atifa akunda uriya mukobwa cyane. Meselesi çözüldü. Ako gakobwa twakavanye mu nzira. Da ben bu Ahubwo ibyo bintu pansuman meselesi... ndimo mbyibasa nanjye simbisobanukirwa neza. Tayari. Yani asla beni tasvip etmediğini Yarambwiye ngo ntabwo ngomba kuba naba iruhande rwawe ngomba kujya kuri yawe. Turkano. Turori. Seray bak. Ben de çok Saranyumva. senin çok sevdiğin amcam Ndagukunda cyane kandi ndagukeneye. barışmayı. Ndagira ngo ibyo tubyumvikane. Yıldızımız barışmadı olabilir çok normal. Umva nitwongera guhura
O bana ne söylerse söylesin. uzamureka avuga ibyo akwiye kuvuga. Ben senden vazgeçtim. Ariko ikiro ntabwo nzigera nkureka. Daha vazgeç. Ntabwo nakureka. Şimdi ben kalkıp annemle konuşmaya gidiyorum. Ubu ndahagurutse ngiye kuvugisha mama Toyari. Niba yarakubwiye gutyo. Ne olur benim Wibikora gutyo. Tutmanı iste- Sinshaka kugira ngo ugende usarire n'ababyeyi kubera njye. Kıracağım tek konu sensin. Mama arakuzi neza. Arabizi niwe nshingiraho. Uyarımı ciddiye almamış. Ni mu bwiciro nyinshi ntiyanyumva. Ngomba kuvugana nawe usaragira umujinya. Evlilik saçmalığını tamam. Nawe genda uvugane na onkire wawe umubwire byose. Nanjye ngiye kuvugana na mama wanje Toyari turore. Ndaguteye. Kwereka tube tukurika hano. Yani diyeceğim o ki avukat. Umunyamategeko ndagira nkubaze. Hani bizden biri bu kazayı yapan şoförün patronlarından kamp Ese buriya uriya mushoferi parası aldı. bavuze ngo ushoboye kuba yarateje agisida akagonga uriya mwana buriya si yaba ari undi muntu buriya wahembwe ari undi muntu wagonzera akaba yarishyuwe amafaranga. Wenda simvuga ndi kuvuga ibintu bindi Kocası Cengiz. ariko uri kubera ngo wenda nk'umugabo wenda wa Ivan. Şüphelendiğiniz bir durum mu var yoksa? Hari ukeka se? Ya şüphe demeyelim. Oya ntawe nkeka ariko Hani- nibazaga. Olma- Oya nta kuntu hagira undi muntu wabonye amafaranga. Birisi böyle bir para aldı. Reka tuvuge ngo wenda mbese hari undi muntu wafashe amafaranga avanye mu muryango urugero se. Urabanza yitegereza hano. Bizim hanım mesela. Urugero wenda nk'umugore wanjye Yani akaba yarafashe amafaranga. bir şey olmuşsa Niba koko byarabaye Nasıl öyle? nabibwirwa n'iki n'ibanga. ama gizliden çok fazla ortalığa saçılıp dökülmeden. Zitonde ntihazagire undi muntu ubimenye we bicakira. Nzabishaka ntugire ikibazo. Sağ ol avukat bey. Ndagushimiye cyane umunyamategeko. Peki böyle bir şey varsa ne olacak? None se nihagira ikiba Neyse. yarafashe amafaranga byagenda gute? Yer yer. Wakora iki? Ben de için. Byaba bibi cyane kubera ko nagira umunyamushinya. Naba umunyamushinya mubi cyane. Turare. Usta. Tinze tugana. Hamit Duran. Maktulün eşliğinin vekaletini aldım ama... Oya bamwita Ahmed Durani icyaha cyemejwe. Samet... Banyumva umva yifite ikibazo cye. Şu Elvan'ın akrabası. Kadın. Wa mugore uturuka mu muryango wa Ivan yitwa nde? Kan parası meselesi. Wa undi usa nkaho ufite ikibazo cy'amafaranga. Nabonye usa nkaho yafashe amafaranga. El altından araştırdım. Uriya nagiye muri banki cekinga ibintu bye. Kadın ya tüm Nabonye parası. ntago abika amafaranga ye muri banki. Undi afashe amafaranga. Anladım. Ndabyumva. Başka ne yapabiliriz? None turakora ikindi kihe? Ne aldığından çok Şanalların neden o parayı ver... Twebwe ikiriho tugomba kugira ngo twite kuri uyu mugore cyane tumenye impamvu uyu mugore yafashe amafaranga ayakuye muri uriya muryango asa neza. Bizi ilgilendiriyor. Tumenye Bil bakalım kim vurdu. nese ninde yagezeho. Şu kazayı yaptığını iddia eden adam... Ndetse bizatuma tuhita tumenyese kuko ninde wakoze impanuka nyakuri. Konuş... Hari icyo yavuze se? Nta kintu aravuga. Reddeder. Öyle. Ariko ndakeka ntabwo azigera byanga nanone. Turare Fuat aracyakora iperereza bishyira filimi razi kubera hoteli. Tamam Atıf gel bekliyorum. Mama ndabanje ndi mu nzira ko umusore aje kuvugana na mama. Soracaklarım var ya. Mama ndagira ngo mbaze ikintu kimwe ntegereza ngo ngandaje mu mwanya muto cyane. Yavuye hano. Hey dore mama ngaragira ubwoba. Umusore ngagiye kureba mere fasta bari kwereka Cengiz. Hasigaye yirebera TV. Afite smart TV nta mikino hari y'ibyo yarakize. Abi çekilsen. Nibice ariko Cengiz ko wagiye ku ruhande bamugore nkirebera porogaramu za televiziyo yanjye. Aldım senin yüzünden yine göre. Naguze igisikrini kinini. Naguze televiziyo. Ya ne demek ne var? Ne demek ne var? Ayo ni amafaranga y'umuvandimwe wanjye. O bitti. Nibyo y'umuvandimwe wanjye. Bir de gidip televizyon None uyirwa yapfusha usugura amateleviziyo nk'ay'ibugoryi. Cengiz. Cengiz warasaze. Allah Allah. Wa mugore we. Kıskançlık krizi mi? Tandakası. Şimdi ha? Lan Memir Hari ikindi kintu ushaka? Kweda. Utangiye kuzana ibintu byo guserera mugore we. Ntuzaguhunda. Shugore we gusa. Cengiz aco. Defol git bu evden. Cengiz gel. Lan. Ya. Nicamenye ikivase gutya. Umugore gutya. Ni Mirari. Kumbe Mirari akimena ikivase. Hari ibyo yitegereje gutya. Abona ipinda dore amafaranga. Tayari. Dore ipinda hano. Dore Mirari ngarabona amafaranga. Byanze bikunze Jigisi niwe warayo yarashyizemo no kugera gutya hari akandi gapfunyika yaguyeho akandi ga package arisivinga a package tayari ira gutya usanga marimo utuntu twizahabu
aka ni agakofi ka Suzana arakazi tore ni Mirari mbega njingisi niwe wagiye kwiba kwa Mirari niwe sorry mwihangane niwe wagiye kuba kwa Suzana turore Mirari sasa yari kumureba gutya kurikira filimi bari kureka tuve tugurukano kuri sara Şu işi halletmem lazım. ndagiye mfite byinshi byo gukora n'ikihe kibazo Olma ya. wimbaza Ya Atıf'a da söyledim böyle şey nabwiye Atifu gusa yarababaye cyane huzursuzum baraza guserera ndabizi diyecek. Kızım bırak iyi yapmışsın. bireke wibikora Bana yemin ettirmeseydin ben çoktan... iyo utazi kumubwira se Niye sen huzursuz olasın? uri bukora iki mbega kuki uhangayitse Sonuçta Atıf'ın annesi. Öyle ama cadının ariko se ni gute nahangayika erega ni mama wa Atifu none bagiye guserera önündeki deni. ariko uriya mugore nanoze ameze nk'akarozi kazi Yalan mı? none se ndakubeshya ibyo ndi kuvuga Sen hangi işten bahsediyordun? none urakora iki se Şu evlilik işi mi? Ya ibi bintu by'ubukwe Atifu yavugisha ukuri ne olmasaydı. ntabwo nakora ibintu nk'ibi Yaşamamış olsaydım. ntabwo nakemera ubukwe bw'ubugoryi Hoşlanmadım. nemere ngo ndashakana n'umugabo nakunda ntabwo nabwemera Kızım ya. yego shane nyine Niye sen amcana tam... yesu numva impamvu wonkere wawe ashaka kugira ngo akujugunye byihutirwa Anneni mi araya sok... genda ubibwire byose ubivuge genda uvuge ibya Atifu we nawe wigaragaze ndetse uvuge umubano wawe na Atifu turore turore yenda gute diyorum Ekrem. Bir de karnında pansuman. genda kuvuga amaraso yabonetse ku ishati ya Atifu tugakanga Üstüne telefon ikremu n'ibiki byemere ku mwana wacu singute nabimenya mugabo nta kintu yitayeho diyorum Ekrem. ninde ari kuvugisha Kusura kremu bakmayın. umugore wanjye wihanganishwe Hep aynı şey. ibintu biracyari bimwe kandi Biraz tükenmez kaygılı. ndambiye kwicuza ndigendeye mfite ibiri byinshi ugomba gukora Daha önemli. nabyumva wa mugore we ukaba itucaho Bu arada akşam benim... kandi ikindi Çünkü- ntunegereze ku mugoroba ndaza nkerewe turore umugabo yafashe umugore ntabwo arasobanukirwa Hayır. kumbe yakigenda gutya Atifu yagenda gutya nta mwanya mfite turavugana nyuma turore isi itakomeza Hoş geldin Atıf. mwana wanjye urakaza neza Pek hoş geldin. sawa mama nawe Ne bu tepkiler? uri kwitwara gutya Neyinde kan? ariya maraso yarari ku ishati byagenze gute Bize anlat. sobanurira byose Sen bana anlatacaksın. mama nawe sobanurira Nasıl konuştuğunu sen bwira uburyo ki wagiye kuvugisha sara kumubwira kuriya Sana şikayet mi ettin? uriya mukobwa edemedi çünkü. yakundegeye Utandı. Sen ntabwo ari wenyine namuhatirije kugira ngo avuge Senden de eminim. avuga uburyo ki misin kıza? Tamam. nta n'isoni waje imbere ye Bilmek istiyor musun? uzi ibyo namubwiye Seni söyledim. naramubwiye ngo ntabwo akwiriye Sen nasıl oluyor da bunu göre... ni gute wowe utabibona ntabwo uriya mukobwa akubereye Bu inadını ne yapacağız asıl? mama niwe ufunga umutwe Bu inadını ne yapacağız? ese ushaka iki Ama benim hayatım... sinumva impamvu winjira mu buzima bwanjye Bilmiyorum çünkü. wikoreye ibintu simbikwemereye mwana wanjye Bak. mama Az önce söylediklerini reka twijishe nkaho nta cyabaye nta n'icyo numvishe yazıktan geliyorum çünkü anne o. reka twijishe nkaho nta n'icyo cyabaye nta n'icyo numvishe Bakabilelim. umubano uri hagati y'umwana na mama bibe biretse tubishyire ku ruhande urabyumva mama so leta acaho tayari uyu sasa buri cyerekezo nta wundi yakihamagara Alo Taner. Taner Hangi bu kız benim oğlumun peşini bırak? mbega uburyo ki tutazongera kubura Başkasıyla evlendiriyor. ni gute tutazongera guhangayikira uyu mukobwa Diyorlardı. niba atagiye gushaka Niye hala oğlum? kubera iki niba koko agiye gushaka umugabo kubera iki ari kumwe n'umuhungu wanjye bimeze biti biragenda gute tayari Anladın öyle mi? Ben gerçekten Fuat çok üzüldüm. wakoze divorce Belki biraz sabret. birashoboka ko wari ukwiye gutegereza Düzelirdi Fuat. wagombaga kwiha igihe Melvan nategereje igihe kirekire Yevani ne kadarmış? byari bihagije kugira ngo ibintu mbireke Değil mi? nazo urameze neza se Hah, geldiler. ndabona baje kumbe hano arabaje Merhaba. tayari kaza neza baje gura muri ka kafe Merhaba ben Fuat. Telefonda banyita Fuat twajyaga tuvugana kuri telefone sasa ndabizi bicarana iyamani yari avuye kuzana umugore hano Mahmut'un karısı. uyu bamwita madamu Sakimu Kaza yapınca akaba umugore wa cezaevine giremem. Mahmud uwagonze umwana wa Ivani Değil mi? banyita Ivani mama wa Salimu olsun. Nasıl oldu çocuk? mworoherwe kabisa umwana ameze ati ni gake gake Bağlı hala. ari kugerageza kugira ngo basi Olsun. yoroherwe gake Sizin de suratınıza nasıl bakacağım bilmiyorum ya. sinzi uburyo ki nareba mu maso yawe
Senin suçun değildi. Ntabwo ari ikosa ryawe wa mugore we. Neden? Niba umugabo we yaragonze ntabwo ari ikosa ryawe. Sonuçta Ni amakosa y'umugabo wanje. ne kadar koca denirse. Icyo navuga umugabo wanje. Sakin Hanım. Umva mugore. Misiniz? Watubwira ibintu byose. Başından sonuna kadar Hera ruhande. bütün ayrıntı. Dushaka kumenya ibintu byose hamwe. Benim adam Mahmut. Ta o Umugabo wanje Kazan. yagonze umwana wawe agira ubwoba arikanga aragenda. anlattı. Nibyo yambwiye. İçeri çekti cezasını 2 yıl Yambwiye ko ari muri gereza imyaka 2 akora igihano cye. gönderdi Şanallar. Ndetse ngo muri gereza akiva muri gereza umuryango wa Saneri waje kumuha amafaranga. Sahip çıktılar Ndetse natwe yatugezeho yaduha amafaranga menshi. kocam içerideyken. Ndetse bari kumwe natwe bajyaga badufasha igihe umugabo wanjye yari afunzwe. Mahmut Ya. nereden çıkınca da Igihe yasohokaga muri gereza evimize aldılar. baduhaye imuhira ndetse baduha na workshop yo gukoreramo. Ya, Mana nyagasani. Zaten Mahmut ondan sonra bozdu kendini. Mohamed yarahindutse guhera ubwo. Neden Şanallar bu kadar maddi yardımda bulunuyor? None kubera icyo umuryango wabafashe kandi ari mwe mwagonze. Merak ettim. Simbizi Fuat. Hep tersledi Mahmut. Naramubajije ntiyambwira. 3 aydır eve geldi. Waciye amezi 3 Yok. workshop yacu ihombye. Sen hemen batırdın. Yaguye mu gihombo kidasanzwe. Aradım sordum. Nahamagaye Taneri Onun da 1-2 yardımı oldu sağ olsun. ngo amfashe O da kesildi. nuko yagiye mfashe inshuro nyinshi yarabihagaritse. Mahmut onunla çalışırmış. Kandi Mahmut akorana nawe Öğrendim. nibyo byonyine nzi. Arada uğramıyor. Nagerageje kwiga ko ntabwo byakunze nahisemo Boşanacak zaten. gukora divorce na Mahmut. Sen de boşan. Kose divorce byari bikwiriye tu. Var mı? Hepsi bu mu? Nibyo. Vallahi tüm bir... Nibyo nzi jyewe n'umugore nawe yakoze divorce. Sağ olun Sakin Hanım. Ni byiza Sakim. Sağ olun Fuat Bey. Ndagushimiye cyane Fuat. Ya. O zaman ben sizi geçireyim. Hiç gerek Kangusubizeyo. Ben kendim- Ntabwo ari ngombwa ndabyitaho ibyanje. Ne demek? Sawa. Görüşmek üzere. Ya. Dusubire. Tayari. Ne anlatıyor bu kadın? Ne yapacak? Uyu mugore aravuga ibiki? Turakora iki Fuat? Mahmut'u bulacağız. Tugomba gushaka uyu Mahmut. Bu Şanallar neden? Tukamenya impamvu uyu muryango wamufashije cyane. Turari. İyi çalışanları olduğu içinse. Ibibazo ari Hangi çalışanlar ari akazi kabo. ev alır, dükkan açar? Umva. Ninde se ariya amafaranga yaguze iriya nzu akabafungurira workshop kubera iki babahaye ariya mafaranga? Hesapları var benim. Umva nibi Merak- Efani ndagira ngo umenye hari ikintu kiri kujya mbere hano ntugire ikibazo kubera icyo uriya muryango wabahaye amafaranga menshi ukongeraho n'amafaranga yo kugura workshop yabo. Barakureka tuve hano tugaruka hano abakirara muri ka kafe hari abandi bapuritse hano hafi ya ka kafe. Reka turuhuke tujye gufata akaruhuko. Burası çok güzeldir. Ben daha önce gelmiştim. Ama ni byiza nari negereje ibi ngibi. Kimle geldin acaba? Kwibaza Kimle geldim ben? ninde? Geleceğim. Sen de var ya. Peki ya Ya, inkar naba ndi kumwe na papa ndetse naba ndi kumwe nawe mama. ederse? Ya konuşmak istemezse? Umva iyo atazi kubyemera Konuşturma. ntabwo yari buvuge. Merak etme sen. Hari uburyo tuzamuvugisha uriya musore Zor Mahmut. olabilir mi? Ntugire ikibazo. Hallederiz. Bishoboye kuba bigoranye cyane ariko tuzabikora. Sasa umugabo akiri hano dore nazira ngo arinjira abona Evani ari kumwe na se Tayari. Ise yaramubwiye ati nta kintu kiri hagati yanjye n'uyu mugore. Nazira avayo. Benim sana sormam lazım. Bu kadınla burada ne işin var? Niki nakubaza? Kızım saçmalama. Urakora iki n'uyu mugore? İşte bak. Nazira avuga ibiki? Tamam. Papa ntundebe mu maso. Ndeba mu maso umbwire utambesha. Papa nasoni warambeshe. Kana karamurakarira gutya gaca gutya ni ka Nazira. Turare genda gute? Kabonye se asa nkaho yakabeshe ngo nta kintu kiri hagati ya Evani nawe. Bakıyorum artık gizini sattınız da kalmamış. Ndabona hari ikintu waduhisha Hanım. ariko muri make nta n'ubwo watugiduhisha ngo tutazakibona. Hiç vakit kaybetmemişsiniz. Ubu ni byiza ubwo twakoze divorce Duysun artık. ariko ayisonura avuga ibiki? Rezil etme kendini. Mureke kutuvangira sibyo? Ben niye rezil olacakmışım? Sen kendine bak. Sana nta kibazo. Kafe köşelerinde böyle Ubwo uri kumwe n'uyu mugore uri hano muri kafe se wamusohokanye wa mugore ntuzane ibyo byawe. baksam ne olur? Byaba byose simbyitayeho. Aysun, Ayson van çabuk defol git buradan. vanum pfira mu nzira. Görüşeceğiz. Tuzongera guhura se? Tayari. Sür. Ayson Yaman. Ne? Yaman. Burada.
wakurikirana Rezaletini tebrik etmek istedim. nagira ngo ushimire kubera ibikorwa byiza İnsan başkası uravuga ibiki döner kendisine bakar ben. nakubonye ari umugabo muri kumwe mumeranye neza Seni biliyorum. nakubonye uri kumwe na Taneri dore nawe ngarabizambya Kusura bakma. Evan unyihanganire ndakwingize Yok senin suçun değil. Karın ntabwo ari amakosa yawe hani eski ni umugore wawe yine belli ki nako ndi kuvuga uwahoze ari umugore wawe ex wife Ali'de inanmış. Biz de burada böyle baş başa. hari ibintu yabwiye mukobwa wa Nazira mukobwa arabyizera Bu konuyu. Evan niko bimeze Utanıyorum olanlara. reka tufunge izo topic dutekereze ibindi nasokere hano Merari ndakumva murumuna wanjye tebuka nyine ko tuvugana Sen gel ne olur çabuk. hari ibyabaye ngwino tuvugane yamaze kumenya ko Njingisi ari we bibye kwa Suzana Öyle değil. hari ibintu bibi byabaye Sen çabuk gel. hari ibintu bibi byabaye ngwino Tamam sakin ol. tayari humura Merari ndaje Ah, turare Ah. Ah Cengiz ah. tayari genze be telefone Arada. Merari arampamagaye Ne varmış? ugomba kugenda abwiye ko byihutirwa umufashe se Tamam, ko- simbizi tuzavugana nyuma wibuke Merari amaze kubona ko tayari Karıştı ya. Ya son Njingisi yibye ibintu kwa Suzana bihenze kandi Suzana nta kindi kintu akora ariya mafaranga yose Suzana yari yakuyewe nibyo bituma bigaragaza neza ko uriya Suzana afite kuba yarafashe amafaranga yavanye mu muryango wa Saneri ya. Ne yap? Bu Aysun'u. birongeye biravanga mwana Bu kadın için. ubonye Aysun atangiye kumvanga Fuat otursana bir dakika. Fuat icara hasi nkubwire Ne oldu? byagenze gute Atmam lazım. hari ikintu nkeneye kukubwira Kardeşim bu konuyu hiç anlatmam. ntabwo nanone nashatse kukwivanga mu bintu nivangire mu bintu ariko Anlatmazsam olmaz. igihe mbonye yegera Evan uyu mugore atangiye kumushinjura cyane Anlat artık. misamo umwanzuro wo kubivuga nicyo kibazo yamani ndavuga ibiki amukozi inkuru tayari mise biti tuve tugarukana tayari Efendim, ndabyumva nereye? hehe Allah Allah. Hayırdır hemen şimdi? sana kibazo Tamam, sawa tamam geliyorum. dash Beraber gördüm diyorum ya. Taner njyewe nabonye Taneri ari kumwe n'uriya mugore nababonesheje amaso yanjye günün akşamı ya. byari ku mugoroba Sonra gelip de burada Elvan'ın yanında rya joro gittikten sonra kendim iryo joro igihe mwari mwakoze divorce yari ari kumwe na Taneri kusura bakma bir de ben seni mwana ntabwo mbivuze kugira ngo nkubabaze ntabwo ibyo bimbabaje Sun'la durum yok artık. Sen onu boş ver. umva ese unaranyishimira ariko nanjye ntabwo ajya mbyitaho Lan pek yamani Bu olay nshaka kugusaba ikintu kimwe nta muntu ugomba kubimenya Nazlı. cyane Nazla nta muntu ugomba kumenya ko Hep. uriya mugore Aysun ari ameranye neza na Taneri ortalığı araya kaldım. ntabwo ushaka kubabaza umukobwa wanjye Zikuru. sinshaka amera nabi cyane Can hatırlamıyor böyle şey. ntugire ikibazo nawe nzabibwira Nasıl bir rezilliğin içine düştük biz? Şanalların ni gute ibintu byamera gutya eski karımın ne işi var? Ya da kayınpeder uriya mugore ubundi wanje wa kera ni gute yaba ari gukorana na Taneri bu herif ndamutse nk'umubwiye ngo ajye kure y'uriya mugabo Sus desem? yaceka ko basi ndi kubugirira nabi oysa hepsi Elvan'ın masumiyetini kanıtlamaya çalışıyoruz diye geliyor başımıza. nta munsi barumva neza ko hagati yanjye na Ifane nta kintu gihari Yalanlar ruri gerçeklerden ölümüne korkuyorlar. tayari turari kwereka Merari hano Zandan çalınan paralar. bandi yitegereza Eminim ablam eminim. Njingisi ibi nibyo yibye kwa Suzana Eminim. dore n'uyu mukufu wenze ni wasabu Öylesi. uyu wose waturutse kwa Suzana tayari Bunların evine hırsız girmişti ya. O da Cengiz'miş. uzi wa mujura bayigeze kuvuga ngo yinjiye kwa Suzana Peki nereden çıktı? yari Njingisi Para bu kadar altın nereden çıktı? none aya mafaranga si yari ari kumara iki hariya Doğru. n'aya masabu Demek- yavuye he Suzan almasa o kan parası. ibi ni ubujura no kubeshabesha Bu su. uyu mugore arabeshabesha ndetse ni nawe yagiye akora aya mafaranga yose tayari hey dore iyi sasa arabita mu gutwi abona amafaranga menshi amenya ko tayari byanze bikunze Suzana amafaranga yakuye muri uriya muryango turore yenda gute tayari yemera kuva iwe amaze kumenya ko uriya muryango amafaranga tayari yayahaye Suzana ndetse Suzana amafaranga yose iriya mikofiyenzi ya zahabu n'ibindi biceri bya zahabu afite byose abiguza amafaranga yahawe turore bise biti ubwo ravayo sinzi ko agiye bise biti ni Evani kwereka tube tugaraka kuri Sara yaje hano yaje ku gituro cya se
kumbe kugira gutya niwe wahamagaraga muzehe Ramuzi amubwira aho bahurira ku gitero cyaza n'ikijya mbere hano. Kızım hayırdır niye apar Kobwa wanjye kubera icyo wahamagaye hano ibiki byihutirwa. Konuşacaklarım var amca. Nkeneye kuvugana nawe wakure. Ndagira tugere ikintu tuganira. Babam da duysun istedim. Nifuje ko na data yabyumva. O da şahit olsun. Akazatubera umuhamya. Amca. Okay. Ben yaparım sandım. Natekerezaga ko nabikora. Ama yapamam. Gusa nabonye bitakunda. Evlenemem. Nabonye bitankundira. Kwimariya na Ari. Kobwa wanjye. Tamam dedin. Twabivuganyeho. Dedim. Turabyemeranye. Ama olmuyor. Yego narabyemeye ariko. Gönlüm gitmiyor işte amca. Ariko nabonye bitakunda sinakwihatiriza. Tayari. Can. Okay. Dursun kendi ellerinde. Ntuceme ibice. Ntucincagurire kwingize. Ntucingire ntabishaka. Winyagize onkere. Tayari. Dore ngaringinga muzehe. İzin ver günü geldiğinde evleneceğim. Reka nanjye ngomeze inzira yanjye. Nimarire umugabo nanjye ubwanjye nzakwizanira nkakwereka umugabo nashimye. Yine utan. Uri hejuru yanjye. Nanone sinagusebya habe na rimwe. Ariko ndagusabye okere. Ntunkorere ibi bintu ndakwinginze. Tayari. Bararım sana ya. Ndakwinginze. Wibinkorera gutya ndi kumwe na data. Kuva yagenda niwe watsigariyeho niwe usigaye. Bana böyle yaparsan ben. Gusa ntunkorere ibi ngibi urumva se nabikora iki nakora iki kobwa wanjye ariko ntunkire sinakubabaza sinagusebya ntumbabaze muri ubu buryo ntunkorere ibi bintu ntunkire. Kızım. Kwingiza kobwa twatanze isezerano turabyemera. Dedim. Yego ndabizi twararitanze. Ama başkasına verdim. Ariko ibyo kuri Sara ntibikora. Bekten daha mı zor amca? Ibyo ntibikiri gukora onkere. İstersen ben gideyim Ali'lerin kapısına. Niba ubishaka nagenda nkabasobanurira iwabo kwa Diyeyim. Ari nkababwira impamvu nashaka kwimarana n'umusore wabo. Nyemerera ariko mbigenza ndakwinginze. Ntunkorere ibi ngibi. Tayari turare. Yalvardım yapma bana. Kwinjiza umukobwa yinginze onyire sinzi onyire niba ari buze kubyemera turagenda gute. Onkiri Tayari onkiri w'umuntu barakwereka tuve hano tugaruka kuri Evan. Kumbe Evan yaraje neza neza aragana kuri wa muryango wa Taneri mbese biti hey kigenda gutya. Tayari agannye kuri wa muryango wa Saneri wamugongeye umwana amaze kumenya ko uyu muryango watanze amafaranga akayaha Suzana kubera ko Suzana bamwibye ibintu by'agaciro. Hey bamwibye ibintu by'agaciro Jingis arabyiba uyu yarabibona nta handi Suzana yabarakuye amazahabu n'amafaranga menshi uretse nkanjye yakorera wenyine. Na ubundi wagira ibintu by'amazahabu yaje kumangira hano ku muryango aha ni kwa Tifu. Nyamara uyu mugore aziranye na Tifu ariko ntabwo azi ko Tifu avana avukana ngo urashaka iki. Turutse muri hoteli nyine baranyohereje hano. Temizlik için birini yollamışlar otelde. Umva ngo hari umuntu uturutse muri hoteli niko mbyumvise. Tamam alıyoruz. Sasa muvandimwe komeza gutya. Basi cyangwa ufite uburinzi ndetse uyu mugore aziranye na Tifu. Atifu asikariye ukundana n'umukobwa we ntabwo azi ko Tifu avuka hano mu bamugongeye umwana. Azi ko uyu muryango ariwe wamugongeye umwana. Katurare biragenda gute ese bite dore sasa ngo arinjira dore ngo baramuha karibu dore ngo arinjira mindani. Katurare biragenda gute. Hey Tayari umugore avayo. Basi kurikira imbere iyi ni final ni season 2 wishyura twikomereza na season 3 ku mafaranga yawe meze neza w'ingenzi w'inzobere undi abasobanuzi baraha umusobanuzi araha abandi barababeshya na filimira na izindi ni nta kigenda. Tayari kwereka gutya wafunguye gutya ndakumva Zik için gelmiştim. narinje kugira ngo ngire ibintu Bize otelden haber de verin. Nyamurana narinje kugira ngo ngure isuku hano Ama babimbwiye ariko sorayım. reka manze mbaze boss. Sawa aje nkuze gukora isuku. Canım iki bir bayan geldi otelden. hari umugore uje arambwiye ngo aje gukora isuku. Ben emin ol size sorayım istedim ama. Simbizi niba ari byo ariko
mbonye ari byo ari kuza asaba. Kumbe kugira gutya Atifu ntari kuzinga imyenda tayari mu rugo ntabwo azagaruka. Fashe icyemezo avuye muhira. Turore mbese biti dore ibyago ashoboye gukubitana na Evani byabyara ikibazo, byabyara ibyago. Atifu aramutse akubitanye na Evani katurore bigenda gute? Atifu nawe nibwo ari kuva mu nzu ndetse amaze guserera na Mary ndetse no kurikira Evani nawe arategereje. Turore bigenda gute? Tayari kumbe icwi avayo sebete yenda gute vayo ku gasuzuguro kenshi. Atifu nawe ari kwivirayo yabonye ibya Mary no kugira ngo amashikwanishe n'umukobwa ntiyabivamo. Ni Atifu sebete sora amanuka gutyo turegenda gute? Kumbe kugira gutya wafunguye gutya ni icwi. Fungura gutya umugore aramuzi ni Evani. Tayari bushize baramushinjirije. Tayari bakubitana amaso gutya. Turore genda gute? Hey! Atifu nawe mukumanuka gutya dore ngarabona Evani hakurya. Mubona hasi. Evani ntabwo azi ko umwana aturuka muri uyu muryango. Evani hanamo. Bimeze biti. Hey! Tayari dore Evani biramutungura. Ngarabona Atifu no muri uyu muryango. Dore ngarasanga Atifu hano. Bimeze biti. Biragenda gute? Hey! Atifu imeze bite? Birasi kugenda gute? Nibucikwe na season ikurikiyeho ndetse ubu ifinal ni final season kabiri niyo tuyisoreje. Ndabakunda cyane mwese, yari ingenzi yari inzobere kandi ninabyishima. Ndabakunda cyane. Tayari iya ni ingenzi n'inzobere ninabyisha inyuma ndetse niba utarishyura banza wishyure kugira ngo uzakomeze na season ikurikiraho. Ndetse niba ugifite imirimo mu mufuka umenye ko ibyawe tayari amusosore. Ubundi filimi iraha n'umusobanuzi nawe araha. Tayari bimeze biti. Umusobanuzi ni umwe gusa n'abandi barababeshya. Na filime iraha na izindi muratuburirwa. Bimeze biti. Biragenda gute? Nimucikwe nikurikiraho yari ingenzi yari inzobere kandi burya niyo byishima. William the Future kandi ndabakunda cyane. Nimero nizo ni 078 79 WhatsApp na mobile money byose birakora kandi ndabakunda cyane. Bas ya boss mesebe turasi kugira ngo The Future Entertainment ibazaniye iyi filime turigaruke meze biti. Turasi kugira ngo The Pain of Love ndagira ngo nkwibutse gato cyane. Niba ushaka kugera ukomeze na season ya gatatu ikurikira ile final kurikira witonze utwishyura amafaranga make cyane kugira ngo uyibone imiri bye bye. Tayari nkwibutse arutu YouTube channel ndi kubona tugiye kurimbura gato cyane, tugiye guha strikes mu minota mike cyane. Turi kutwitira dushyiraho video zacu badafite n'uburenganzira abo bo turabakuraho mu minota mike cyane. Niba uzi ko hari umu YouTuber utangiye kurya copyright ku bikorwa byacu, menya ko tujye kuri reporting minota mike cyane ako ka YouTube kano channel yawe tukakagira umuyonga ukibura. Niba byarigeze kukubaho ni amakosa wigeze gukora ntiwamenye ibyari byo. Turori ndasi kugira gute zebete akiriye bacu bantu bacu biroroshye cyane. Ni murugiye kubona izo zijya guca kuri filime 07872931 ukabona filime byoroshye cyane. Ni The Pain of Love ndetse n'izindi z'ubwenge wacitswe. Kuri izo nimero zonyine uri kubona aho ngaho The Future Entertainment ukuriza back tugogera bas ukibonera full season byoroshye cyane. Go twati YouTube channel tundi turarimbura uyu munsi ntago turi burareho. Ni last warning ubwo bwongera kurya copyright ku bikorwa byacu na mikino. Turore reka twikabira The Pain of Love ni season 3 utaratwandikira kuri iyo WhatsApp uri kubona aho ngaho cyangwa se duhamagareho hamagaraho ngo DJ Ibera ahita gufasha ndetse DJ Kazungu bose barayiguhereza. Tayari byose urayibona byoroshye cyane kuri izo nimero. Reka twikamireze basi imize biti ubundi twebwe turarara twirangije ubwo abatarishyura nuko niko gahunda iteye. Ya basi kurikira twikomereza na season 3 The Future Entertainment hamwe n'abakiriya bacu. Love you so much. Ya basi ndetse na Instagram yacu bamaze gucayo bamaze kubona uburyo channel bari kwibona byoroshye. William the Future Sankara the Future randika William the Future kuri Instagram yawe ukore follow ongera kandi Sankara the Future urahita ubona byoroshye. William the Future Sankara the Future bimese bitereka twikomereza.